Kua taka no te whakapae ki runga i te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga, he mea tūki no tētahi ākonga e tōna kaiako. Ko te tuarua tēnei o ngā kaiako kua whakatāngia atu i te mahi mo te patu tamariki i roto i te ono marama. He kura kaupapa a tāhua nei ki te tirohanga kanohi, engari kei te rere haere ngā heitara, kei tua i te awe māpara, he āhua atu anō. E waru ngā whakapae kei runga i a tau he api hai mo te patu tamariki. Ko ia te kaiako tuarua o te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga, kua hāmene tia mo te rā mahi i roto i te ono marama. Ko te kōrero toko toru ngā tamariki i patua e api hai, te kau noaiho o rātau pakeke. E ai ki te tumuaki o te kura a Caudry Huata, kua tuia o na ngutu e te tāhuhu o te mātauranga. I whakapātu a te karere ki te tāhuhu o te mātauranga, kaore anō kia whakautua tā mātau tono. He oi ko tā rātau kōrero ki te newspaper o Pōneke ara te Dominion Post, kua oati mai te kura kei te tiakina ngā tamariki, ko whakatāngia hoki a tau he api hai i te kura. I te marama o Hūrai i kōrero huna mai tētahi kaitiaki tamariki no te hapori o te kura kaupapa o Ngāti Kahungunu mo ngā mahi patu tamariki a ngā kaiako pēnei i a wee Derek Huata. They're just like sweeping it under the carpet and, you know, the other whānaus that are being affected by it, they really need to stand up and say enough is enough. A tērā marama a Huata whakawāngia ai ki te kōti, i whakamātau a te karere ki te kimi kōrero i ngā mātua o ngā tamariki e whakapae tia ana nā api hai i patu, he oi kaore i hiahia kōrero mai, ki Ngikiri ona, te karere.